Dipu Circuit House long human right aputak cherok to kamay kapado. Paglang solong Arnesia Parman free medical camp kibipon. Ward number 3 rong supialong dipualong rada to mithanga ja kongpen tuwar kaselamasai kideng. Kardom kadiswena birda thanbang neli thare chesong theron on birtang tonpen RJ tham. Karbiengnong District Administration pen Paikunini Paikrenar Cap Arni Dipu Circuit House Conference Hall along Human Rights Putak Cherok Tokamai Kepado pen Munit Aman Apeng Kacherai Kom Jalam Chepare. Deputy Commissioner Adil Khan pen kachari panomailong Human Right pen non apora keneng solalam the Assam Human Right Commission a member NK Borasi ang tonalam than pachini mailong apadeng kepatang ateng pen Dipu Golf College athan bang Musumi Chaudhuri la pen Human Right activist Pankaj Tirona Tumsi Human Rights nona kayuhod akinang soda putak pajurmidam Dipu along kidu District Court a judge AU Ahmed Karbing Autonomous Council PSM Hajarika Penchenglok Pinangan Puben Pulok Abang Pubang Piatum Cherok Tok Amailong Chitong Dun Manja pen kilometer plian kahilo paklang so Belu Nalay LP School long Paikunini Paikrenar Cap Arni Sia Parmana ke joy pen sekelang mate free medical camp ke padupon pusi Cat News Channel IMP along Birta nang pale Karbi Student Association Dipu District Committee atumpen Chepatir Ponsi Medical Camp ke padualong Dr. M. Hussein MI Bhakta Binerji SI Krupes Waring T ENM Rimjim Teron P ENM Kachi Milik P atumpen si Rada tumapan kiso lang pon Paklang so hawar long ong tungarat si kachelang aversay kadure pen kiso kyun I kachelang damjapan pinang anakatora do Adunga railong si kachelang hemawi tong sekon pen kiso kyun I Ahodason tuwar kimimipen pinangan kisung chitong ng rinti. Kesi atumpen lahaya putak matadamsi medical camp ke padu ponlo. Lapin akijoy pensi duway hihui kisu tuwapan pipa jerdo. Pini karbilo Charlie Asong kiri piamai ahin pen kaping kada tengsi pini ladak di sama area dak pinangan narong do tabang sorong long di Forestry Committee ahin ben cepatir piponsi ladak labang so free medical camp nang bilo lapel ladak nang bi pen ketek damlong abang ladak penangan dak ke boydet akar biara tum dak metang kisung dak te bokhet se kacelang abar sa ka pen jok si pini labang so pini ane si free medical camp nang ke bi pen jok penangan tum aratum mang dak keso nang celang long lo kasi pini nang tum a channel hoi pen tum karbilo Charlie Asong hen ben isi kachning ni kangtung matang te council apani si kaipil kangtung mala pason hawa theke la bang sorong long dak Dipu headquarter pen ke kilometer ke tokan box to te bon same la bang sorong long lang namlu putang dak towards tame ave dak ki junji phan lang meme pen chenglok dak la ponarong ke these me dak isi medical sub center da ave la situm chingri bang ke dak prabjin pen adak ningkan kre congress kachari sarkar punon penon hajong kachari BJP sarkar punon adak aronga phan vote si kenang chot pumatha thera ladak arada phan kaching thur pen chenglok ladak kisu hai ki pangrai pen jolok phan nami matha ponang ji pusidum Karbil Charlie Asong hen ke chunri pono lebang so hawar along aprang penta Nonason Medical Camp bipon pipin lang la sila puson rada tumaphan warsai kimi kiwan take pot KCS songatum phan rod pen kachuro pipajer pon Thang nata we tame KSA hin bang sinili chuni ripon la pen arang tum organization na teng pen arang tem han choro la pen ni tum akimi la so area long ke thedung la pen rong kri ni arat ke sung thepik la pen towar sung pik ke do kadam sung pik la ti a hok pet ni ka chuni ria bang ke adona phaita don rong kri ni arat pen haru kri ni an adona phaidu setame sarkar tum nakelang pangkrewi puti nilihin pen pudam la pen piniar ni nili kethek long bangke non alang tum KSA organization hin pen alang tum pini cepaduk cepalak pensi la so hawar long kibi kithia klimang pharaphan dowa darunang pi pen alang tum phanili joro patek lo lebang so hawar long jasemet pen kijuna lang kimisen ka viajok pok kisu singjama pukisu apaisi kilong ki ong pusi Dr. M Hussein pen ningje
medical game along KSA Maipu Simeon Rong Park KSA Bidisar Laichen Ingleng KSA Kongchun Bang Thomson Rong Pipen danglok KSA Klembang Pubang Piatum Chetong Dun Paikuni ni Paikrener Cap Arni Adapor Paitrok Sia Porpen Matipung Kachelenga Toar Anatu Rong Supi Village Development Committee Dipo Tumpen Paterpisi SSA Office Pen Rongangbong An Kacheleng Kimisen Japan Toar Kaselamasai Kedeng Pining peningkan ke thom sose kaboche mi rong supi arong sarkar pen kirap kilong lea jok asontin asai long sitame rada tuma me thanga jakong pen se towar kaselama sai deng ponanglo Paikuni ni Paikrener Cap Arni le thotta Rong Supi Village Development Committee amai pu Edison Tok Vila pen Kongchun Bang Sahil Bia tumpen Japon si Rong Bochera pera rat atumpen pen towar kaselama sai dengpon Kat News asai hempia perang ke pen abirta Dipurong Supi Ahithi Janata Hotel Long Paikuni ni Paikre Roxiarni Arni Kang Samapor Malam Asu atumpen Kirika Kurukasai Kedeng Ponalam Kat News along Birta Nangle All Assam Students Union atumpen Dipurong Supi Janata Hotel along Kirika Kurukasai ke padopona hut ong tunga hor longpon Anparta ok hearing the longpon pusi Kirika Kuruk ke padopona tumpen than pachini है क्या अंदर में और माल है क्या नहीं चेकिंग करने के बाद नहीं हम लोग ये सब नाखून से हम लोग क्या करेगा मार चमड़ा हम लोग लेकर के क्या करेंगे नाखून बतू उठा के বছর পরে এনেকা ঠান্ডা চলি আছে হেতুটো আপুনি আগত আছিল লাল মনে খাইছে তাৰ পিছতে মানে উঠাই দিছে লাল ভাই মন ফসা কথা কই মই কেতিয়াও পুৰা মানে ওপৰত মই মিছা কথা কেতিয়া নকম মালিক গৈছে গৈ বজাৰত সবজি আনিবলৈ টুকলু বিহাৰী এটা আছে নহয় মাতা চুলি নাই ই ধাৰু লৈ আহি পেলাই বহি গলি পিছফালে তাৰপিছত আৰু নৱেম্বৰ 4 তাৰিখত যে কোৱানি দি দেখো এই বেগৰ ভিতৰত যে মতলা পাইছিল এইলা কি তেতিয়ালে কৈছে বাইটিও মানে সেদিন আহিছিল বাইটিও কৈছে বেগৰ ভিতৰতে বিছনা পৰা উঠি পাই গৈছে যে এটু এতে পাই গৈছে এটা লেবিলাকে খাহেবিলাকে মানে ঘুমাই পেলাই ওলাই মানে ভাল আপোনাৰ লগে পাৰমিশন দিছে সাগে ন আগত পাই আমি মানা কৰিছো আমাৰ লগা পাকি ঐ তোলে মালিক জানি Lasi asu asong atumpen Janata Hotel aphan trading license in Thanang Jipusik ke hang pado Pinikadu 7 abirta bangkela pansi kang ton poniglo like bomb the news channel domi thak me korang thu